Lok lengam hai upra Ginong playwaha upra Maram barok hai upra Jeramen cuai jilangang Ya ong sencar kiwai For ilan sang pak dan pilai So kau ayah warai Yiwa ngap yai lam ho Yong jilang video go Ibarai wasyakan Hangai besar yupra Yiwa chi hai bot yupra Yawa chi bot dan yupra Kiru teman ki juang ya ki beriu ki bapa barbor ublei umjuin aslam hatu kini kadi kebalan kani kadi kebedai saya perkat ba hadin by Dr. Ki Ejesengkan ila klat no nagani ka pertai hatu ka voice of the people party kandang job dan buram biang naem hagani ka by election ka pamenta hatu ka voice of the people party VPP kandang job dan buram biang naem sa sisian hagani ka by election ka pamenta kumbang ila yosngo bat kumbang ila tim hagini ki benai ki beladap no kamtam hau benai rempang benai Februari kajing klat kendit no Dr. Ki Ejesengkan hapreng kajing lek kai kajong i hangte hamadan muyong kajing klat kendit kajong i kapen rak men simingi kapen sir men simingi kapen hair men simingi labnang no kapen du jingker maningi kani kajing klat kajong i kalong ke aka ka bad news kata ka khobor ka basmusi ya kinong sungsnong jonggari kasi jantia hibar koi kajing klat kajing i haka ka kandai terik rempang ajar prium tausnam kapen long ba haka jaka kajong i kum MP na Shillong parliamentary seat na ka voice of the people party kabalik mikmat hangti ha parliament hadalhi kapen long ba kan selong ka by election hadian rubanai te kumbang i menta ban ngitip menta ba ka voice of the people party kasyanya ya kani ka kambasa kasyanya ya kani ka tembasa hai Dr. Batskemerbo i Dr. Batskemerbo iban long kum u kandidat na ka party VP na Shillong parliamentary seat ban yakun na kamta kani ka by election kajingkali kalong ba kumong mene hatu ka party VPP kandang job dan buram na em hagani ka by election ka pamta hadian ka jingklan no jung Dr. Sengkan menta ka party ka penyang dai Dr. Batskemerbo ublong way u spokesperson jong ka party u riu shempang hatu kipat ba kindang penjob biang na em sa sisian ya kani ka party ngalabanong ba kumenchupen kan mau hausna majab sau MP election i Dr. Ki Ejesengkan iyo hadu sanlak nyo puya jar votes total na Shillong parliamentary seat ilapen kelam ilapen liem ya sitting MP ba Vincent pala na ka Congress party